ophuma kuso lesimo unkululeko zokumithungo cishe uyaziwa la eDumbe ngokugana nangakho konke ibeganga lesikhongo kodwa yazi beniganga nje ngingazi mina ukuthi ngiganga ngani bengizwa nje abantu bayaganga le abantu beniganga ngani beniganga lesikhongo ya into engifuna ukuthi ongasakwenzi lo into engifuna ukuthi ongasakwenzi lokho asili-underline lelo liphasiseke le fanele laziwa akasakwenzi futhi akasakwenzi ila lento yesikhongo Brian ikahle kahle nathi phela emphakathini besibancane thina kunani ngobhuti abadala sibonile izinto zenzeka kuningi into enginothise kakhulu manje kwase ngimdala yilento yenombolo nina benithathe inombolo then kunabantwana abangazi ukuthi lento yenombolo noma ngabe lento yenombolo inisize ngani inombolo ikahle kahle iyayikhandela ubandlululo awunobandlululo awubo scope manje ngoba lungasekho ubandlululo manje bekhona abayithathayo sebekhuluma ngani ke bona ngoba phela ubandlululo akusekho manje nani futhi nani bandlululo ngibani nina futhi nize nithatha ubandlululo khona ejele ejele kwakusejele ubandlululo luqalwa yiwo amaphoyisa uzanywa laba babeboshiwe ke base bazama indlela yokuthi ubandlululo lingabi khona lo munye ke wase ubandlululo olalenzeka ukuthi ekuseni kambe kukhishwe isiboshwa siyahamba siyangaphandle masiya ngaphandle siyosebenzela amawada ukusebenzela amawada yikho okwakuwubandlululo mhlawumbe uyakhohlisa uyaqhashaza lapha ngaphandle geza iy'moto zabo wenza lokha nalo mayebuya kuzophuma lo munye ntambama kwase kwaba ingcono-ke leyo yi-26 i-28 shuthi lo uphuma ngo-6 uphuma ngo-8 babili labantu kwase-ejwalela ngo-2 ngapha ngo-6 ngapha wase wayikhethela-ke lo wathi mina ngizosebenza ngemali awuyithindikazi ngobucwebe ngo-26 lelo kushuthi kafushane nje singathi ilanguage yasejele manje ngaphandle ifika kanjani la ngaphandle ngoba manje sinabantwana abakhuthuza abantu emphakathini abalimaza nayo ngisho ezikoleni ngisho emathaveni ifika kanjani ngaphandle ngoba ngaphandle alukho lobandlululo kanjani ubonakala ukuthi senombolweni noma uphethe inombolo khona kumele ukwenze size sibone sikuncome kangangokuthi lokhu okwenzayo ku-wrong noma oku-wrong asi-underline nakhona okumele ukwenze oku-wrong okay mangeke ngikuveze konke kodwa nje ngingahlaziya okuncane oku-wrong nje kangangokuthi ungakwazi umuntu bese khani-ke sithi hayi wena siyakuthatha-ke ngoba usakwazi umuntu asibambe la wesikole uma ugangile bese sithi asami siyoganga uma uganga siyakuthatha-ke uzoba isisebenzi yabona wena wazi imali lana bayazi ngoba ugangile akushuthi inombolo kumele ugange ulimaze siyinombolo okay nginesifiso sokuthi sengiphuma ko-police station nginesifiso sokuthi siye emphakathini siye ey'koleni kakhulukazi ngoba abantwana bakhona khona laba bangaphandle sizobanqoba balula impilo sebeyayibona uma ngabe siya ey'koleni ukuyokhuluma ulimi oluthi ikuphi into abantwana okumele ukuthi bayithathe nokumele ukuthi bayenze ukuze in future bebe ngabantwana aba-right advisor nje labo bantwana ukuthi kena qala waba nomngani ozoqala akuganise suke eceleni kwakhe ngoba uzogcina ijele akusinto right imfundo ebalulekile ukuthi umuntu afunde ezoqhubeka nempilo ngoba ejele mina sengihlale kakhulu igoqe mfethu
igoqe nguSikomu nobe ngikhuluma naye la eDumbe. So njengoba ngiqala le program yokuthi ngifuna ukushintsha isimo sendawo yakithi kulamaphara angaka asegcwele la eDumbe, ikakhulukazi lento yenziwa ngabantu bangaphandle. Sesiyakwazi lokho, siyabazi bonke abantu abenza lento, sizohamba sifike sibathole noma ningasibulala bazosala abanye emphakathini benazi ukuthi yini. Ukutumbesi lo ngiyabonga.